Makhosi mnakethu kunjani? Siphilile mnakethu, siphilile futhi. Bhuti ngendlela kumakhata ngayo namuhla manje ngifuna ukuva ukuthi kude le engingakwenda ngoba umuntu niyamthandazela phela kuthi nje ingaphela le nto yemakhata angathi khona le engingakwenda. Hayi bhuti, makhada ngesiwabalekele. Yeah. Lungathi nathi tithunya tingasho nyalo ukuthi hambe emandini. Yes. Njengoba kubanza so ngo-4 ekuseni base bakufuna emandini. Yabona. So nathi kude lesingakwenda. La lokishini kusikule kunema dreads nemabhongo mara lokho kucishe kulula bese kuhlukanisa ngoba siyazi ukuthi ama dreads mancane. Uthashe ngebhidani bathi besikhuluma nangesesh mina ibhidani bengitshela ukuthi uyabona ukuthi kuhlanganiswe lemakhala ngisho ukuthi kubhidaniswe lemakhala bengicabanga kanjalo mina uyayibona nesesh so ngifuna ukuthola ngifuna sikhulume ase ngithi idinzambo toy 3 mabomu yabona masicala ukuthi mangabe kunenzambo lay 1 asithi ayikaphothwa yakuphothwa vele lo ayikaphothwa nedi kuthiwe angifase noma enyaweni noma esandleni yini leyo siyibita ngokuthi yini lenzambo isesh nayo kumbe yini? Yeah, siyibita ngokuthi sesh. Yeah. Nje na uthi wena kusuke kubhidaniswe tinzambo. Inkulumo yakhe right lapho. Libitwa ngosilibhidani because kusuke kuhlanganiswe tinzambo. Yabona. Okay, asengithi yini sesh uyichaze sibe ukuthi mhlawumbe ungayichaza usini? Isesh inzambo noma tinzambo loniketwa tona lombulelwa tona kahle kahle kuyendeka utibonele wena as a person noma kuyendeka uthi uyohlola tukwemuntu athi ubona inzambo leso yebo isuke ifuna ngilabadzala noma tithunywa takini. Yeah. Lokuphothwa kusho ukuthini bathi mina bengicabanga ukuthi akusiyisesh mhlambe manje ngakaphothwanisi. La makhala nawe uyakhumbula ngithi makhala ane meaning spiritual. Yeah. So kuya ngemimoya lohamba nayo noma ama-ancestors akho ukuthi afuna waphi makhala. Yeah. Yayibona ngendeka wona bafuna uhlanganise ikhala le black na red. Yeah. Yayibona noma bafuna just pure white. Kuwe. Yebo kuya ngebantu labadzala ukuthi kuwe basebenzise inzambo lenjani. Oh so lokushwila kwendiwa ukuthi ngilethe inzambo letiningi angedi khona kuhlangana ngoba tingalenga nokulenga lokuthi utholakala seyishwiliwe. Singabekisa ngayo lana uyayibona kusiyinzambo mhlambe lay1 lokuthi idrayiswe diphothwe so ishwile kusuke kwendelwani kwendiwa inzambo ukuthi tiningi ito khona kuhlangana. Kusuke kwendiwela lokho. Yeah. Ukuthi tito hlangana plus now usually now unikwa libhidane leliso. Lisuke lihlanganisa imimoya usuke uhamba nemimoya noma tithunywa letahlukahlukene. So lamakhala a representa sithunywa ngasinye. Uyayibona lokuthi ihlanganiswe so kusuke kuhlanganiswa letithunywa ukuthi tingabi nembango phezulu kwesimo sempilo yakho. Yeah. Uyayibona tibambisane same applies as uyayibona le jazz. Yeah. Lenemibala lehlukahlukene kusuke kuhlanganiswa tithunywa. Yeah. And most yabantu lababa nalelibhidane lenemibala leminingi so impilo yalomuntu loyo beyihlangahlangene kakhulu. Ngithola thola ukuthi impilo yakhe beyihlangahlangene kunembango ngalana akahlawulwa uyayibona nje ihlangahlangene. Yeah. Uyayibona so nakanikwa lelibhidane kusuke kufuna ukuthi impilo yakhe iqonze kahle kahle. Uyayibo lokuthi kube nokudonsana ngala letithunywa tangala tiyambanga labadzala bangala uyayibona kusuke kuzama ukuthi kuhlanganiswe same applies as iljazz uyayibona iljazz lokuthi linathumi ibala. Yeah. Maybe yellow na white. Lo yellow usuku representa khabo make lo white khabo babe so now ugcoka lelijazz lelo lisuke lihlanganisa. Yeah. Uyayibona letidalwa takhabo make na khabo babe. But akugcini lapho kunema ritual latsite lekumele perform. Lobukhulu baleti inzambo khona lokhu kushoko kumbe kwendiwa ukuthi okay ize ibe ikhulu ibhedane ukuthi leti inzambo setiningi leya kuze ibe incane nginokuthi mhlambe kunathu inzambo leya ize ibe yi1 ngilokuthi i1 kune meaning lobukhulu kwabo kumbe. Yes kune meaning uyabona njengoba asithi bakunike isesh ukuthi uyifake la sandleni. Lenzambo leyo it's for i-protection yakho. Yeah. Yebo usually it's for i-protection noma i-connection nesithunywa lesithide.
uyayibona once yaba libhidane so yeah usually ihamba la yeah uyayibona noma la ngasesinyeni yeah kusuke kunesidalwa lesithide uyayibona yeah lesihlala angeke ngisibale ukuthi but kusuke kunemoya lothide yeah lohlalisekile la okay uyayibona lokumele uhlaliseke ngalenzambo yeah uyayibona then mase ubophe inyaweni usukubopheleni same applies protection yeah uyayibona kuyafana nebuhlalo yeah ngani nokukhanza ukuthi lomnye ufake ebuhlalo etinyaweni yeah yebo ude la tandleni noma ufake ebuhlalo etandleni nasetinyaweni yebo kuhluka nangalama ancestors ethu ukuthi wona afuna tinvo takho uti place njani uyayibona enhloko mangabe ngiyibophele enhloko njengoba ufakele umqhele lapho same applies uyayibona kusuke kungilama ancestors lo hamba nawo yeah kusuke kungiwo njengokuthi letinye tithunywa atifani letinye tithunywa takulama emabandla uyayibona kusuke kuhluke lesidalo yeah kuthi sona sifuna ibe so noma thola ukuthi lo muntu lotana lesiphiwo yena beka vele ayigaba so uyayibona njengoba ngigabile labanye bayigaba ibasekhalweni uyayibo labanye bayifasa ibasenhloko uyayibo kusuke kuhluka ngalomuntu loyo lokwembethe noma lesidalo lesita nalamandla lawo sona sifuna uyimbathe njani yebo yonke into siyambulelwa ngokwemoya kahle kahle kusi lento le iyende ngemakhala la ingakhi uyifase kuphi uyayibona then mangabe uyifase enzanyeni njengoba ufakele ubuhlalo solo kuyafana nakhehla uyayibona usually letinvo leti ti serve purpose lay1 uyayibona buhlalo tinzambo majiva usually it's for protection connection uyayibona ubekuse ngaleli tinye tintwana majiva sinokwathi kusanoku kulapha gula lokuthide nema basini nebuhlalo so letinzambo nato tiyakhona kulapha something ukuthi mangabe ufakile khona mhlambe lokulapha ngiyabonga kungikhumbuta ngikhohlwe healing yebo tiyasebenza nato kokulapha yebo labadzala basebenza ngemfihlakalo basebenza ngemfihlakalo bangakulapha basebenzisa inzambo bangakulapha basebenzisa ebuhlalo bangakulapha basebenzisa emajiva yayibona le mimoya isebenza ngendlela letingafani uthola ukuthi kunesifo maybe kunelumbo kumbe kuna something wena lo shatshwe ngayo kulomnye umuntu kuyodzingeka ukuthi ahlanganise maybe 7 meat noma 2 meat akulapha bese ufika kulomunye avele athathe mandi awakhulekela akulaphe ngalento leyo yebo so labantu basebenza ngemfihlakalo kahle kahle ngithola kuneminyaka ukuthi anuyakhumbula kunalento lebuhlalo lokufaka labantwana basakhula abancane so inzambo kuneminyaka lokuthi ifakwa abantu labangakanani kumbe wonke umuntu angafaka inzambo it's either makagula or mangabe iconzene naye masiko ethu awafani yayibona netidalo tethu atifani kunemntwana lo ngathi uyadalwa njengasibani bakamoya yebo thothi ube nemntwana lomncane umbuleleke ukuthi bathayi lo mntwana mfake ma-beats la so ekhalo noma mfake inzambo leso yebo for i-purpose lethide yebo njengala ma-beats abantwana uyakhanza umuntu wakamoya awagqokile amtsala okay kunemoya noma ngithi tithunywa lesibita ngokuthi manono yebo kusuke kubantwana labafa banekiphiwo maybe bafa basasebancane bafa bangakathombi uyayibona uyakumbatha lo moya loyo njengemuntu ngithola okay kunemahiya khona la representa lo moya uyayibona sometimes kuyendeka bafune lama beats lawo ukhanze umuntu ukhulile but ugabela ama beats lawo ebantwana labancane uyayibona kungendeka ukuthi aningokuva ngala mangabe mhlambe ngathi madlozi ukuthi anokufika siphiwe umntwana semncane afunde acelelwe kungendeka ukuthi mhlambe inzambo asithi kunesithunywa umntwana la so simfikela usasemncane sesikolweni sesiyacela ngayo ukuthi okay lenzambo uyanrepresent uyanrecognize but nyalo usesemncane asime lelona kumbe sithunywa vele kumbe sikuthatha usemncane ngeke khona mhlambe ukustop
Ngiyabonga kusho kumenshina lokho because kutosifundisa abantu abaningi kakhulu. Yebo. Njengoba usho ukuthi umntwana uyancengelwa, acelelwe kulabadzala ukuthi cela bambekedelele. Yeah. Uyayibona? Bambekedelele acede isikolo, then utobe suqala lapho umsebenzi wakhona. Uyayibona? It's not up to us. Ukuthi singathi hayi simfaka insambo leso kumbe simfaka ubuhlali leso. Yebo. Bantu abadzala batombula ukuthi kwenyalo akeve asigcokele. Uyayibona simnika amahiya laso kuze le connection ingatolahleka. Uyayibona ichubeke ba connect naye nakakhula nesiphiwo sakhe siyakhula and angatophazamiseka nasesikolweni. Uyayibona kuba ngibo bantu labadzala labaveta ukuthi hayi mnike nilihiya leso. Uyayibona ayilifake maybe esikhwameni. Uyangithola there's no need ukuthi umntwana azathwasa sasemncane. Umntwana akaqale acede isikolo uyancengelwa kahle kahle emadlotini. Umuntu angalifakela general inzambo nje kumbe mawufakile ufakile kuyafana nemashain akusho lutho ukuthi lo kungakusita ngakho. Especially inzambo like mawul so Yeah. le sithi sebenzisa ukuthi abantu bakamoya awukwati kufaka kumane utifakele izinto letinjalo. Unless ngiloko inzambo kokuthengwa khona lo kuwakhiwe. Yeah ngiyakubona. Uyayibona lo kunishasa kokuhlobisa lokho ungatifakela. Baze baskubili uyakhumbula. Uyayibona into efana naleto lokho ungakufakela. Uyayibona? Yeah. Nema bracelet maybe kwetinzambo lokho bathi kwenhlanhla nani. Uyayibona lokho ungatifakela but lokuthi sotofaka libhidana ungakambulelwa lona. Uyayibona utotonsa mimoya maybe longasi align nayo. Ngithola maybe uthola ukuthi kungakulimata empilweni tinvo takho tivaleke noma usanganelwe ingqondo. Le nyalithi sibita ngemtiya iyasebenza inzambo. Inzambo Yenyalithi lesithunga ngayo impahla ngoba le wulo lebalawo bose siba nokuchina ngayo inhloko Maria yasebenza kwakha iseshe. Usually kusebenza amawulu. Yebo usually kusebenza iwulu because iwulu cishe ikhulunyana and iqinile compared to le nyalithi. Uyayibona? Okay hayi yakho inzambo uyifakile la ngisayolanza yami nyala angathi ukuthi bathi angibonaphi.